Zdravo svima! Dobrodošli na portal Srpska učiteljica. Danas ćemo govoriti o rodu i broju imenica. Kako to da prepoznamo da li je imenica muškog, ženskog ili srednjeg roda? Vidjet ćemo i to kako imenice, u zavisnosti od roda, glase u množini. Rod i broj imenica. Imenice, rod. Prirodni rod, taj muškarac, ta žena, to dete. Gramatički rod, taj sat, ta olovka, to pero. Sve imenice u srpskom jeziku razlikuju se po rodu. Mogu biti muškog, ženskog ili srednjeg roda. Prirodni rod imenica zavisi od polova bića u prirodi. Gramatički rod se određuje prema nastavku kojim se imenica završava. Taj telefon, taj kompjuter, taj automobil. Muški rod, nastavak, konsonant. Ta stolica, ta kuća, ta knjiga. Ženski rod, nastavak, a. To drvo, to slovo, to more. Srednji rod, nastavak o ili e. Muški rod. Ćao, ja sam Luka. Ovo je moj tata Nikola, sa njim su moj mlađi brat Marko i moj deda Rade. Neke imenice muškog roda imaju nastavak o ili e. To su obično muška imena: Marko, Darko, Mile, Rade. Postoje imenice koje su gramatički ženskog roda, imaju nastavak a, iako označavaju muškarce: deda, tata, Vojvoda, Nikola, Luka i tako dalje. Ženski rod. Lepa pesma, lepa reč. Duga ulica, duga noć. Velika kuća, velika stvar. Mirna savest, velika ljubav, radost, mladost, pamet, krv, kost. Neke imenice ženskog roda završavaju se na konsonant: reč, stvar, noć, krv, mladost, radost i tako dalje. Prepoznajemo da su ženskog roda jer je pridev koji stoji uz njih takođe ženskog roda. Imenice, jednina i množina. Muški rod. Jednina, taj telefon. Množina, ti telefoni. Ženski rod. Jednina, ta kuća. Množina, te kuće. Srednji rod, jednina, to pismo. Množina, ta pisma. Imenice muškog roda u množini imaju nastavak i. Imenice ženskog roda imaju nastavak e, a imenice srednjeg roda nastavak a.
Neke jednosložne imenice muškog roda završavaju se u množini sa ovi, a posle glasova j, lj, nj, ć, đ, č, dž, š, ž sa evi. Grad, gradovi, film, filmovi, drug, drugovi. Broj, brojevi, ključ, ključevi, kralj, kraljevi. Neke imenice srednjeg roda završavaju se u množini sa na ili ta. Takve su, na primer, imenice ime, imena, vreme, vremena, dugme, dugmeta. Pridevi i imenice. Jednina, lep automobil. Množina, lepi automobili. Lepa kuća, lepe kuće. Lepo slovo, lepa slova. Zanimljiv film, zanimljivi filmovi. Zanimljiva knjiga, zanimljive knjige. Zanimljivo pismo, zanimljiva pisma. Pridevi imaju oblike za muški, ženski i srednji rod, kao i oblike za jedninu i množinu. Rod i broj prideva zavisi od roda i broja imenice uz koju stoje. Muški, ženski i srednji rod. Jednina i množina. Muški rod, jednina. Taj automobil je lep. Množina, ti automobili su lepi. Ženski rod, jednina. Ta kuća je lepa. Množina, te kuće su lepe. Srednji rod, jednina. To ime je lepo. Množina, ta imena su lepa. Nadam se da ste uživali i da ste naučili nešto novo ili ste barem obnovili ono što do sada znate. Hvala vam na pažnji i vidimo se.